place where the wise winds blow from the sea, there lives a naughty patupaiare, a naughty fairy. And this naughty fairy's name is Turi. E oranga nui kei roti te kōrero pūrākau, te whakakori, te tinana, o te kori o te reo. Rongo mai te wairua i te ia o te kaupapa o te kōrero hoki. Opens the muscle. Ko tā te tangata whakarongo me kimi te pū o te rā o ngā kōrero. Kia pai te whakawhānui i roto i tāna manawa a kaupapa kai roto. Te taha o taku pāpā ko mau te maunga, ko tauranga te moana, ko ngai te rangi te iwi, ko ngā poti ki te hapu, ko mga tawa te marae. Te taha o taku ngāma, ko pūtaua ki te maunga, ko whakatāne te awa, ko Ngāti awa te iwi, ko ngai tai whakaia te hapu. The river mouth is the landing place that the Maniapoto come in. The beauty of storytelling is kia rongo mai te ngoi I roto I te toi. Every child born to the world, he ngoi kei roto. What do I mean by that? That our young people understand the power and the energy within our art forms. Our whakairo in here, all of the ones who carved, who do our paintings, they're all storytellers. They are portraying their whakaaro and their thinking and their manawa in the art that they produce. Looks at the flesh of the muscle. Delicious. All I have is my voice. That's where my power is.